ste znali da 80% zdravstvenih ustanova danas koristi neko od digitalnih rješenja? U Crnoj Gori sve više mladih timova kreira ideje koje će promijeniti način brige o zdravlju. Danas ćemo razgovarati sa Radivojem Drobnjakom, menadžerom za programske aktivnosti u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore, o tome kako Naučno-tehnološki park pomaže start-upovima i inovatorima koji se bave izazovima u zdravlju. Dodatno ćemo čuti neke od prvih iskustava rada sa članovima zajednice. Idemo! Naučno-tehnološki park je već prepoznat kao izvjesni ekosistem ili dio ozbiljnog inovacionog ekosistema koji se već 5 godina dinamično gradi u Crnoj Gori. Ono što je za nas jako bitno jeste da na tom putu razvoja imamo adekvatne aktivnosti koje će unaprijediti rast i razvoj startupova, tako i onih startupova koji se bave razvojem nekih zdravstvenih alata i tangiraju pitanja koja su jako bitna za razvoj našeg društva. S tim u vezi Naučno-tehnološki park osim infrastrukturne podrške daje i onu stručnu podršku u dijelu razvoja predinkubacionih aktivnosti, inkubacionih aktivnosti, a u planu je i razvoj akceleracijskih aktivnosti kojima ćemo podstaći dalji održivi razvoj start-up kompanije u Crnoj Gori. U ovom trenutku u Naučno-tehnološkom parku već imamo 40 razvojnih kompanija, start-up i spin-off kompanija i neke od njih se bave razvojem određenih digitalnih rješenja koja se mogu dovesti u vezu sa razvojem zdravstvenih usluga. Možda i najprepoznatljivija kompanija koja je standard Naučno-tehnološkog parka jeste AI Hili ili One AI, koja u svom dijelu tangira pitanja koja su od krucijalnog značaja za liječenje određenih kardiovaskularnih bolesti, koristeći se naprednim AI rješenjima i softverskim alatima koja im omogućavaju da u tom dijelu budu pioniri kada je u pitanju razvoj tih usluga. Sve ono što sprovodimo i što Naučno-tehnološki park radi od svog osnivanja, naročito u posljednjih godinu dana od otvaranja vrata Naučno-tehnološkog parka, upućuje da je razvoj i digitalizacija jedan proces koji će iz dana u dan imati sve veći značaj, ne samo za inovacioni ekosistem, nego za ukupno društvo u Crnoj Gori. Vjerujem da će primjena i razvoj određenih digitalnih rješenja učiniti da život u Crnoj Gori bude značajno kvalitetniji, da nam olakša određene procese i ono što je najbitnije da nas dovede do određenog stepena razvoja kojem svi zajedno težimo.